ke tswa ko department ya Home Affairs ke kopile originally ya death certificate ya ausi wa ka gore ke ye ko di-social working. Ko di-social working re butse case report ya ngwana gore e ye khoto go kopa parental rights, ba e bitsa section 23 ya Children's Act. Ha e kgone go tswelela pele go fitlhela ke kry-a sekolo ke ba neela police clearance ya ka ya letlhakore la ka. Ke tsone dilo tse tharo tse di shortang tseo. Le gore ke kwale affidavit e reng ke tsere ngwana. And down so you can get in there. Yay! Yeah. Oopsie. Oh. Wow, amalel. Oh, botlhale. Go one more round for model. Okay.